ngadlangadla ikhathapila umabhoza uJesu waseNazaretha owavuka kwabafileyo ngosuku lwesithathu owehlula amasotsha amaRoma egadile wavuka wemba ngenyawo akho demon njengoba ngigugile nje kudala ngithenjiswa khona labantu bakashebe ngithembisa ilokhuza ukuthi ngizoba isangoma ngizoba yini ngizohamba ngiye kubo. I cannot be ashamed by mina ngeke ushembe futhi noma bangathakatha baqale phansi ngibanika inkululeka abathakathe bagcina bathi mina I am unthakathekable. Awusabe ukushaywa izulu mina ngeke ngishawe izulu ngeke ngishawe lutho. I'm protected by the blood of Jesus Christ. Ngoba uyabona ukuthi inyanga zikuphendula kangaka awusabe uzokushaya izulu. Ngene ndaba nenyanga lezo inyanga mina izulu ngakureverse shaya inyanga. Bengishumayela ngoba lento podcast bengishumayela kwenye indawo eNatal wedding bafona uMpungoso bakhona baMpungoso ukuthi mina ngithuka inyanga bazongishaya ngezulu wathumela izulu inyanga enye elithumela etendeni lami kwala shaya etendeni phezulu kodwa akufanga noyi1 umuntu noma ngifanga ngasala ngihlele esitulweni kwasha izulu hamba la ushaya inhlolo zalo baba zavithika yonke into namhlanje ngibingelela noma edlula ngebhasi babumbatha ngeke kaNkuluNkulu wayethi ngishaya ngezulu mina akazame nje babona labuyela lo vithi izinto zakhe because I'm preaching gospel here. I'm talking ngendaba kaJesu la angikhuluma indaba yami angikhuluma angibathuki mina ngikhuluma into effect ufuneka bayibuke ukuthi angibathuki futhi angibaphothi ilahlekile indaba yabo incwadi yabo nayo yabakhombisa ilahlekile uJesu ushembe wathi uJesu umkhululu ongafiyo bona bathi Jesu namhlanje hayi labo shembe laba vale badoje estradini abantwana bakashembe abangakhonzi ukukhonza abangabizwanga uThixo ababizwanga uNkulunkulu abantwana laba bayigijimela nje ngento yasekhaya benza imkhuba yonke ongayicabanga ucabanga ukuthi ungathi uyinkosi uNkulunkulu kodwa usolo ngokuthi urape abantwana hayibo usolo ngalokho phela bakhuluma bathi ulala nezingane zihambe zohlolwa amathiwa zihambe zogana unabantu bakhe abahlolayo ukukhuluma la ku social media la social media lokhulumayo so unomunye wangifonela umlungu angazi noma umlungu orobe wayekhuluma wathi hey umkhuluma akasinike i-evidence uyithathaphi lento yokuthi ushembulala namantombazana amancane akayi kumedia naye hamba ayifune leyo nto leyo nanga ucishe ngambuza ngathi awuhambi uyoyibukela le video umkhulu uthi leti ku media abayihamba bayijika nami ngiyifunde khona la leti ku media lo muntu wathi hayi sena you need to be professional wangifuna you need to be professional you can't allow that and that and that ngathi umkhulu uthi ukhuluma iqiniso ngizovimba umuntu omdala ukuthi ekhuluma iqiniso akuthi mina into ebhaliwe nami ngifuna into ebhaliwe angani mangabhalwa ukuthi mina ngirape abantu